Esprimo la mia vicinanza al popolo della Guatemala. Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu 12. marca je papež Frančišek dejal: Bratje in sestre, svojo bližino izražam prebivalcem Gvatemale, ki žalujejo po hudem in žalostnem požaru, ki je povzročil smrt in poškodbe tam stanujočih deklet. Il Signore accolga le loro anime, guarisca i feriti, consoli loro famiglie addolorate e tutta la nazione. Prego anche Naj Gospod sprejme njihove duše, ozdravi ranjene, potolaži njihove užaloščene družine ter ves narod. Molim tudi in prosim, da molite z menoj za vsa dekleta in fante, žrtve nasilja in trpinčenja, izkoriščenja ter vojn. To je globoka rana, to je zakrit krik, ki mu moramo vsi mi prisluhniti, saj ne moremo več nadaljevati s pretvarjanjem, da ga ne vidimo in ne slišimo. Che deve essere ascoltato da tutti noi e che non possiamo continuare a far finta di non vederla e di non ascoltarlo.